Mweri jwa ithatu mwakani jwa ngiri igiri mirongo iri na ithano na ingo kugwata ugeni kiri nteto cietu ciruthe mwe gwatanira nao ni nkuonie uria gavana umweru wa kaunti ya Meru gavana wabana Mutumantu Ethinkia ethiritwe akiambiriria ntuku yawe muthenya jwa ntuku ya narua amona kinya nteto mwanya mwanya iria tukubangirite nthigurune ije ya Kenya amona nteto iria nkureterete ni Narua ni ntuko ya mbere ya kwethira ndi ofisine ta gavana wa Meru tugakuonia ntuko ya mbere ya gavana Mutumo ofisine akariba maili 7 kirwa na arikoria gavana Mutuma kubono kianjarene cha maithonde atongeria gisigone keke pethirito bagikenero tongeria bugweru MC Caleb Mutethia kuromba gavana Mutuma kumwitikiria baritaniria ngugi onde MC ithile arumirite ageta na mbere na rwaria rwa kurikithia kamiti ya guchunku na mbeche cha Meru uria utari jamuskavu diocese ya Meru Jackson Murugara kwamukirwa na nkero ntere cha kathwana ode misa ya mwanya ithithikite cathedral ya Mutindwa Mwonanire Tom athithio ni Grace Muriuki na ningetwa Maureen Kinya. Ntuku imwe nyuma yawe kujokia mumajwa otungata gavana Mutumantu Ethinkia na atonyete OBC na kwambiria ngugi kire ntuku yawe ya mbere Mutuma nekete muchemanio jwawe jwa mbere na kanjo ya minister mutariria wero Bomanto kirindwangi mwanya mwanya Mutuma ugite agatigira kuri na unenkaniria bubwega bwa thirikari kinya kethira ke katiba minister Bakawira babati kwaraniria nawe MC nabo bakijukia kanya kweberia na kinya gutezaniria miswada iria baraikitie kweberia gitene bamwe ba a minister Bakawira Mutuma ugite thirikari yawe ikarumira na inyamantu je taure muthuri Muriuki akurikithia Narua gavana Meru Reverend Mutumantu Ethinkia akinyite na mbere ofisine ya gavana Meru Naja Nandi etho akithirimana na minister ba kaunti ya Meru abisa nene na kinya erekeria Narua ni ntuko ya mbere ya kwethira ndi ofisine ta gavana wa Meru pambere ngochokeria mwathani nkatho nontuba kumpaka anyaka na untuba mbere Nandi ni kubaritana ruthiomi rwawe ndurakwenda baitana rungugi Meru building together Meru building together Meru twajenga pamoja Meru twajenga pamoja akiona ikio tongeria bwawe bura kuthithia ni gwetithia na mbere ngugire chithuri gitu au kabere na kinya gutigira ni gwito bwega kuendelea na ngugi ira etiiri ni those who came before us ni ngugi yaitirwa ni gavana wa mbere His Excellency Mheshimiwa Peter Munya ngugi yaitwa ni former governor Mheshimiwa Kiraitu na the immediate former governor who was also my boss Mama Kawira Mwangaza so tuteyite kwambiriria kiri vacuum tuyirite kuendelea kana tuyite kuendelea kuma kiri misingi ira yaki ni akuru na yakuru baube shima ndaeta na ni unontonkuragia our top management team ya county government of Meru tuamberie together na tuamberie from a positive note nikenda tomba ko right of all the pain kana tolwe ni ororobora twethirite twinabo in the past in the political arena na unja na mono Nandi etho akinyire kagita gaka untu bura tegete ni gutigira Mumiru akwethwe na mbewe kwanda kagita gato thengerete kimbura na nya gutigira ati cibitari cionthe ni gwita ngugiro kubaterie twambiririe kuthwania ni ate tugatethia antu ba Meru ni ate department ya agriculture ikaumba ku deliver mbeo kiri mwananchi na kuonia antu beto urimi bwa kinandi climate smart agriculture nikenda tomba kwethia twina food security
in our county tukwaria mantu ya health ura tukaumba ku deliver effective and prompt health services to our wananchi beto ba Meru na kinya twariria mantu ya kuiregister kiri program ya afya ile wetwa SHA kana Taifa Care nikenda ntu beto bendelea kumenyerwa ki matibabu na ndiye kiwa bwawe ni kutemaka barabara na gutigira itingugi bonthe ba Meru bagwita ngugi kwenda urungika gutena mateta kana siasa nyingi boya thato ni ko set the ball rolling nkwira timu ekwa ni atatubatire gwita mathuganio ya kuromba ngwataniro ikuromba respect for one another na ikuromba twithere twi intentional in delivering development to the people of Meru na muno twite as a team nikenda twita kuraya indi muthiene ethwa kimenyithia minister barabara itangugi githirikare kawira ati katiba ndiuga gavaneta bombe gwitania nwe ndauga we akethwa kiba kanya gwitania ngugi nwe mwankarira akethwa kithura bawe no twe kinyomwe akethwa kiathura kala kunyariria. And to those who are likely to go with the governor who was there, my former boss, the CECs, because that is what the Constitution dictates. I've talked to them, debriefed them, encouraged them that they should not have any tension before that time comes. They've done nothing wrong, especially our CECs, for them to be on their way out. It is the Constitution that dictates so, and we've agreed that there is going to be a very smooth transition, no harassment of our staff, whether you are supporting the previous government, that was the right thing to do. Muthuri Muriuki, Waru TV, Muthuri wa Kangangi. Nyuma ya ngavana Mutumantu Ithinkia kurita mwerekera ntuku egoro na kuria mabisa ba ukaria ba county gochokwa meankene ya Meru na Isiolo kenda kurikithia ukaria akari kumantere cha Mutwate ibataririte wirigiro wao ati mpithukiro cha maitha ikanyia ne barombete mubunge wao Julius Taitumu kugwatanira na thirikari nene na ya county kenda kunyia muthia makarika ja mpithukiro cha maitha. Nicola Chabare ni akurikithia. And direct that the rangers that were withdrawn from the northern grazing zone bayo kebundoki bagaria ng'ombe ciake bonde igwatho ngavana Mutumantu Ithinkia ararutire ntugo jegoro egitariaranya amo makenini ikia amwenda antu ntere echa Meru untu bukenetie antu bantere no chegembe no bakiona atabuka bua nuntu bagwagagia abokaria bobwithiritwe bukibathangikia indi bakiona eno injeki enene igatetheria kuiga ukaria mwezi mwetu watu arari ati tuthetaira toro hawa antu baratha wa akau antu abagurwa bongwa mwathige gurwa yongwa indi meambora antu Ithinkia araririe iyayo mbo tutethia na bolo debi tureta atia debi turona lakini tuina wirigiro na tata tuina wirigiro abuo kawira we karawira ngona kanywa kana ne yo space yembera aretire atia araditire ndera rwene ne kurari na thina kuratuka ababari ya baya kutugerwa ni antu ko tugiyana na tutu inde bejina kaje ke batu lontu tebu otethio lakini thaindo thinge ngutoja gwithike tonya agaria thiga na ya bagindike na myendora tu sasa kuringana na ora ng'ombe ciete cionthe thai tukwambia nyakura kura ringe boya ro nikenda twekuigwa Ithinkia kwiya nuntu kinya MP rikuo na atile otukabira twitikia Ithinkia no atutethia tuone kanya kurithia ni bwatio kire ngavana ora ire thai nuntu bocoke KPR ire sokete thai ingwetikia tukara twene security enja sana nuntu bambere utongore bubai au mbere utibu bwatu tetha cia security kinya insiemwe ng'ombe ciothe ciatre kawira atara tutethacia
ngombira eta atara teta nyete itumo kugia kudetera nara kiri county ngari ngwibwa ne yero gero ane na mire na watu konja marwa muno nange kuri kwanda ndo to bwarenge thine twerera thukite rembere piu asikari bara beto bandie cio kinyoba yokia batena nto bange babotongoretie no kabaka thiolunga na bawe mathaya kuthira ni bibio to maigwa ng'ombe cieto ikweta lakini no twende antu bakwija na baritanetwo nara ni tera munya kenda baminya Rwanda ru na baraba iba kwimye boboya ukarie bweto bukabwa na thine to lengete na mbere ikionekana ogwende bakiromba mubunge gwegembe North Julius Staitumu wamwe na mabitha abara bange ebokaria bathirikari nene baithire bakiwatira ontobo bwa gavana Mutuma Antoethinkia nikenda ukaria buthinambe na kwagira bwega buru NBR bibi kamata ke asukumwa sukumwa ni kumwa nene na bwa euro onto Mutuma atetethia bila MP no mwanka ethore na support ende no MP na tumenere njire etu au abatu tu au atu etorwa na atu engwa atu eta thamburu endere byake bwa ai ngwa ke yes MP abati kuba supporta kenda ukare bwe babure sasa wa area kwetu no to ninyi lito muno ni wamba nwenda thina site thirikari turongererwe county na thirikari ku ibaungane nyagiere njaro na turethia ntibonere tia sumare na turokana ibora ya nyagie toa ng'ombe iboyera cionde barathiria endo enemwe etiona otora Mheshimiwa Staitumu no bati kwetho ekemwe na gavana no muringa irathimo eitaronze nikenda batwe tuomba kuona utethio akariba batiriganiritwe kinya kuga ate barabara na chochi antere ino chi andu anda ichibatiri kwethiro ikithondeka wegita na gita nikenda kinya ukaria bwethiro bwe botho kuruteka no ntoka ya kwethiro barabara itikobwa wana ukaria na boka thinambe na kuthuka barabara ni tienji ni kaithuki tukaromba Mheshimiwa gavana noe nikenda chiire kebishwa kenda kutweka ondo wa matoka ongari kama matoka ntothie mwa twachokia into bieto barabara miako yo yonde ewe koloka barabara itenjwa kwa wende ni kwenda kwenjwa yuma yondora ya kambe chabu ya tora bulo nenge ya nado ni ya tora bulo kenda nonto wa security nenge ni ekuma idata ya tora babanera yakina kwa unjere ewe kwa gara ne ya no ekenjo atora kinando ba ndewe kumazware kulingana security ondo security ninjira kuma mutwate Gembe North Petan Class Chabare Ntuku imwe nyuma ya Mutuma Antoethinkia kujukia muthigo jotongeria bwa miru wa kari kuma Bore na aria nino gavana wa ukabere Kawira Mwangaza aumite ni bachumiritie kwa mukiro tongeria bwa Antoethinkia bakiuga bo batino thuku buriku kana buriku ni bathithitie na kinya kwathikira Mutuma na kumugweta za mutongeria uri na umbani bwa kutheremia weti na mbere kaunti ya Meru irombare au kiringa bana ojo ni gutara munini wawe ari mwekuru na kuombika aumite gicigo ne bunge kia Bore nikenda guchokaniria wirigiro botongeria bwa ekuru na kinya kuboreria nkoro chiakari baburi kagitene ukauna bwa kariba maili 7 kuma wodi ya Kirwanari ibetete na mbere gukaranogwa kumane na mpithukiro cha maitha aria utuko bagukira na Rwandethia kathomba chi kumanja mwanya ntere cha Manyata akariba ba ibakuromba gavana omwero wa Meru Mutuma Antoethinkia gutigira kinya bo bakagunika kumania na yerekeria ya were mabitha ba ukaria guchokwa miankene kenda kurikithia ukaria ibarombete ndwangi cha ukaria kubagwatia kuthingatira ng'ombe iria chairwe gutigira ni guchokwa kiriene kakimutegi katumenyithie bakiaria na metha yetu ya ntheto ngwatanire no ya atongoria bakuma ntere mwanya cia Bore bariuga bokibu bathukitie na njira ya thayo ntheto ino cia Reverend Mutuma Antoethinkia gutweka gavana wa Meru kinya kethira urarari ku Kawira Mwangaza no kuma Bore bakiuga ibonete ari na umbani bwa kuruta wira embega itura accept Mutuma iwe gavana na itura romba Mutuma ukiete iki na nyankoro cietu thaici na Mutuma yondu mbere muntu mwithi na itukonomba ukia Meru kuraja na baadhi tu accepted Mutuma gavana wa Meru na leadership ile leo bwana Kiraito former governor bwana Mithika Nturi former senator Kadhuri Muronge senator na leadership ya assembly tongeti bwana speaker bwana Ayubu amana assembly bititenguge yonde nguge njega muno ngugitokene atwinde turi ya Meru gavana Isaac Mutuma Antoethinkia itukwendete muno na wi mumeria na no romereria mwanga process iu ciata cionthe na ngai oku na akuige
na former ngavana agikwigira na aria akugirite kirundu mwathani na monetie akeya akarepindi kioge 2 years na gojikege 2 years na tuonete umur kuga muntu nono ki kuga atia mutumanu ono ki baba no kaja kuthanwa ntu bono kagou nde kuretwe dige kwithira ina peace ya kurigaria turamukire ntoto ii na njira njega muno turatongeria baburi na twauga ugwakarika bwega ikagitaniga kwara tongoria baba bakuromba baririkano kirimantu magutara munini wa ngavana araba kuromba thuro umete buri ethiro ari mwana wa mwari kaingo kuonanie kuruno wa bombe wa thani ngavana arari mwana wetu wa buri na naretire tikuga nonto nararemero atuwe kararemerwe ete kurubonte bararemerwe ekuruba ere managers are kuruba tongerete gutegujaga na etuge uri aragwire wenka. Please tuiromba tuchokerwe a girl child ndupeti ngavana uti mwana wenka ogichiari buri twina ana bari bathomu babaingi muno bena degree masters na bena baitite ngugi nyingi muno to batambua ingugira baitite atukuromba Meru ukabigwa bira bwana kitu akuga aenda Meru baitire ngugi ya Meru kwathania Meru batina ruritho batu atukuga giteke buri to nengo kia deputy governor tunenge mwana wa mwari yotugirizo shere yonto 2027 ingobana ntoithinkia akenda kura chia ngavana na ukamero ni kutuganda mbiro with na balancing kana regional balancing kitike kirale kia mwana kia mwari wetu iwo wathuro ni antu baba ingi muno nawe ale makwathika na mwana akara kwathika yuti thina ya antu aburi bonde yuthi newe Ndupete ngavana enenkero girl child kuma buri niyo tukuga batu turiuga naria nyambene munene iteibinge iku ito konsindwe ya ntuba bore consistency na tutuga imwari uri kono ntoto totomite kaba kabetwa uri ogakuruka athayukie giti atujukirie no mumembo mo wa disability nonto twina yewa mwanya na antu baba ingi bara bena mawatho ni bathomete tutikwenda discrimination turiuga kenda kuthibitishika mwekuruka na mwari ice power na naiji utongeria ikunengero mwana mwari kuma buri kungi na kuntereche mairisa bakirwa na aribe na kimako nyume andithia chio kuyomichi mwanya tububwa gukio mthi araba kuromba ngavana mutuma ntoithinkia wochwa ntaira atuo tuko turere kurawa neamba na baiya ng'ombe na beta acio utura rotesikari urokira guta te stock wetera uma na kambe yera kambe na yetera uma bonde barete na ng'ombe na mburi cio ni ciretire na ara gwako kuratha nginyomba ma kurathiri sasa yire lakini uте mtara ombere kuratha kinyomwe oni kintu kira kindombekia imutuma ntwethinkia ba ageria to suburikire na kindiki nonto goko to kuinya koko inya muntu na ndanga twetete na ndi gwita wainya nyomba tukora kwa nonto bagwita na mburi bagwita na ng'ombe no kuigwa batu tutigio na irio biongo tirio turare na bio no kuigwa na ndi thirikari neto suburikire kuringana thirikari yetu twinio mairisa ba kituone twina baba ng'ombe kende biresi ni era watire ng'ombe iu na kende biresi etena ruthara kubwata ng'ombe ti angora barone ni baba tari gusiriera me utekere nguyo ni thirikari atu ni ariku na nde batu eturua batu kugia kumbe kana twina kinyanga bana omweru narunga me yani batu aturungamire tumenye ketha twira thirikari tutethi kana ketha tukarita nyomba tukiorwa kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera Wero TV nyukambitaga ki Mutegi. Sukuru ya St Mark Kiote na Gembe Central ne baremi kwitha gikeno kiao nyuma ya mutumantu ithinkia uria wari mukaririgite wa mbondi ya chukuru ukujokia kanya kangavana wa Meru batongeretwe ni mwarimu munene Joseph Muriongi ne barombete mutuma kuririkana iromba riawe kireborya kwagirithia chukuru ije konge na kumbe umbethi ne bataririte gikeno kiao kinyabo bakiromba mutuma kuririkana rutere rwa Gembe na sibitari ya Ajeba murimu jwa kansa. Marion Karugi na araniritie na chore baba bangavana. Nyuma ya mutuma ntwethingia urorari munini wa ngavana Meru kunywethwa muma utwika ngavana wa Bana kaunti neje ndukiembete kuma maua matithite kuwirwa kwao na kumwendera kaita ke ya kautongeria Meru bakiwa bena wirigiro bunene
ati anthuki mbithi akabolelia boya kiri manifesto yawe nonto ni bethiritwo bakimwata mbaru rwendone rura rurari rurumu kujukia utungeria bo. Ndopongeza kana congratulate the newly inaugurated governor in Kenya, His Excellency Reverend Isaac Mutumanto Ethingia nonto bakuyokia county Meru itukuhope na itukwirigira maendeleo yakambije kuoneka ground as compared to the last 2 years and a half. Mheshimiwa wetu Mutumanto tuendete kabisa thaino nturubisine. It is the high time obati kolelian budget kinyethe supplementary budget irariro ni speaker bundi kenda bomba kukirukia maendeleo ya meya ya budget focus kiri mwananchi sibitari yetu Nyambene rika na ituwete yakwe cancer center kenda ntubetu bomba tungatiro araka no tukansa nikoneka yingi muno mwiri na yoembe itokuwa bato weretu sana asa youth nitokuwa interest cia batu tokari agency kana youth kana mbewe mbethi sikamba kwithira cie consindwa itokoromba ngavana nonto hukuma otwalelerie sibitari cieto barabara otuzinjere ithima ngenda ntubeto bakagunika turombete kwithira twimwatha njara twakari ba Meru County kwina jenzi baba ingi sana na bari bon kuromba ma gavana to bona Mutumanto kwithira agirita bongwe inkomenya thai kwina ndo wengi sana rombete kwithira ba musukuma nikienda mbo kwa gavana rombete kwithira ba support ando wengi sana lakini inkomenya kwina atongeri baraba omba kwithira ba tongeru wenda bari bon kwenda Mr. Mutumanto kweba ikienda mbo kwithira tethia antu ba Meru. Mheshimiwa Anto Ethingia, hii vita tumepigana na Mungu ametupea ushindi, so we hope that kona zote na kuondea Meru bari na eyoro ke speech norwe kinyabara bathamire Meru no ntobondura mairiri akuiba chokere ikwithira Meru we are moving forward na rererio kweneza urumwe na rauri nyaga wira mwangaza kaurua na weto rumonge kanonge twendane na twatanire Meru County endelee support Mutuma ndaromba murungu thiri amwe ume no menyo awatanithie Meru County no tingwitikira kwina thiri manto mengi ya bwithika sogerie our MCs gather. They have worked tirelessly. Kenda pa make sure yani njani pakuomba kwithira pa revive Meru County again. Ke all leaders Meru leaders kintukira kiombo baromba anka baromba tafadhali kwa heshima kubwa sana pombe kwithira bakia Mutuma peace of mind na piece of advice nikienda kuomba kwithira kirani Meru County nikienda tukaenda kuomba kwithira tukiona maendeleo kungi na ku skuru ya primary ya St. Mark Keote no tongerebwa mwarimu munene Joseph Muriungi irairi rungurwa kanisa ya Methodist ni bakungwirite gavana Mutuma uraba kuwa nari mukaririte wa bondi ya skuru eje mbere ya tatonya thirikari ya county na araba bwithite maromba ya ucokia nkatho kiri Murungu no tubaukirio mucio. Leo tuko hapa kwa ibada ya hadhuri hii ili tusherehekee na tumsifu Mwenyezi Mungu na kurudisha shukrani sababu ya mmoja wetu aliyekuwa chairman wa board ya St. Mark's Doleli. Mungu amemwinua kwa kiwango cha juu akawa gavana wa Meru. Na sisi tumekuja hapa sasa tuambie Mungu asante. Na tuseme pia tuko pamoja na wale wengine wote wenzetu wote wa Meru tukisema gavana wetu Mungu amlinde na mwelekeze vyema kuongoza Meru. La pili, nataka kusema ya kwamba wakati alikuwa hapa akiwa chairman wa board alituelekeza vizuri sana, na tunamuomba sababu tunajua the type of man he is. Vile alikuwa anatuongoza hapa shuleni, hata Meru County
he is capable of doing the same. Kwa hivyo sisi leo tumekuja kushukuru Mungu na kusema ni asante kwa sababu mmoja wetu ameinuka. Bwana asifiwe. Sisi tunajivunia kwa sababu tumezaa gavana. Na sisi wana St. Mark, siku ya leo tumesimama kuombea Mutuma, Mungu amwezeshe, ampe nguvu, amuondoe kiburi, ampe uwezo na mawazo. Bwana asifiwe. Tunaomba Mungu ampe wisdom, understanding and knowledge. Bwana asifiwe. Ndio aweze kupeleka Meru mbele. Tunaomba kwa ajili ya Reverend Isaac Mutuma, uendelee kuwa pamoja naye, endelea kumuongoza, endelea kumuonekania, aweze kuelekeza kaunti yetu na njia ambazo zinafaa na njia ambazo zinakupendeza wewe. Nikiripotera Weru TV kumembe Bito Marion Karugi wa Kenyua. Eta na mbere kurumira nteto chietu nchokere tunyuma kagita agate kuraja nkumenyithie nteto nkuruki. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara maguricha gwete kuma magana jana na cha mirongo ire mwanka magana mugwanja za 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumero akiuga murojo na inchoni ukuruba mwato aja Rhino Mabati twethire tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire ya Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Catholic Diocese ya Meru gukurukira mukathe Bishop Sareses Mugambi na wiru na winyia na kugwata ogeni ya Kristo na antu bonthe nkunurano ya muskabu mweru Monsignor Jackson Murugara uria ni mumissionari wa Consolata. Mambura ni Jumatano tariki 19 muri jojo thato kienige kinoru na njire gongwana na misa indure kwambirire thenya cherukiri. Igongwana rigatongero ni mukathe His Excellency Bart Van Megan uria ni Apostolic Nuncio wa Kenya na Southern Sudan. Buinde ne bugwati ogeni. Nasikia wanyita tukugwate ogeni Imperial College of Medical and Health Sciences. Ngugi ya undagitare yamba area wamba kumenya kireo kwenda kuthomera kenda gitane na kiroto giaku. Our main objective is to offer transformative and relevant medical and health sciences courses. Bo ibuoma shukuru enjaga ya undagitare egitaga ora college cionde cia undagitare batiko gita kuthuranira ritwa kenda bomba kwa ajie motungata ta mega na ere enjaga buru egatara ritwa gutungata ajie boega nthigurune yonthe. We are producing quality graduates to serve Kenya and Africa. As a student in Imperial College, I enjoy several benefits such as using the advanced school library, which has several course books that are required in the field of medicine. Kiu kiongwa ni kio kethiraja Imperial College of Medical and Health Sciences. To kwa guarantee ugakenera gukaragwa kwaja. Kwiritanirya kweja na motungata ja maririte ikio kethiraja. Utekuringa ndari. Twenda gazera mega kiria ritobeto kenda batethinika kwa mandagitari bena mwanya na bakuorotwa. Imperial College of Medical and Health Sciences is the best medical college in town. Join us and enjoy the best. Ojokane bo mweri jo thato ni bwetete na mbere. Itoko gwata ogeni. Nonto wa manto nkuroki arania na tuko kurokira 0719 223 223 kana waandike email kire admissions@icmhs.co.ke kana weta kire www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences,
committed to professional excellence. Haro. Ai boje tana bote karakara. Ande imbi baba kare mo kai imbi ko barukira nante kuivangete. Tankira mo tujoka bakara wo chap chap. Aya kwani yako naye mama? Tipo akiwa ya bioria. Ai, wote jojo agita nyanduki. Wega boraha premium kavagara darika idhano akinki maneta na nonyiri. Boina haraka. Otemba koja kwa bumo tike boromete. Jojo kaya yana ruiro ate. Kwa tsadia kuarete mutujo kavagarawa. Kanyi ya ngarama yorugi okore rumenoga no kanyi ya madha. Manto Jonde ni sawa na raha premium kavagara. Raha premium maize meal kwa raha ya familia. In Lumumba Estate, hustle is survival. When a loved one's lost. What is this good for nothing miscreant doing here? One estate chairman managing a chaotic estate group. Catch these exciting shows only on Maisha Magic Plus on DSTV channel 163 and GoTV channel 3. Je, ungependa kuwa mkulima dhabiti? Anza kwa kupanda na Elgon Dhabiti Fertilizer Planting iliyotengenezwa kuimarisha mahitaji ya mizizi ya miche yako michanga ili kuipa msingi dhabiti. Isitoshe, tumia Elgon Dhabiti Fertilizer Top Dressing ili kuipa mimea yako nguvu ya ukuaji wa kipekee na uzalishaji bora. Dhabiti Fertilizer ina virutubisho vyote muhimu. Jiunge na wakulima dhabiti ufurahie mavuno tele. Jipatie Dhabiti Fertilizer kutoka kwa vituo vya NCPB kote nchini Kenya. Elgon Kenya Limited, transforming farms and lives through technology. Ngechokera na nteto nkuruki mubunge wa North Imenti Raim Daud norete atongeria Bameru kwa mutumantu ithinkia kanya kutara na bwawe baria akomba kuritaniria ngugi nabo kiri thirikari ya Wenjeru. Raim ni achokete atetera bunge kumania na gukurukia watho bwake gina po mwaka wa 2024 watho buria bwambirirwe akiuga kuri na mirongo yethirwe zagikinyira morongo zethirwe zagikinyira akenya gukurukira nyomba cia nteto. Raim harite kiri mubango jwa chanchamuka kiri Kameme Kaweru FM 96.4. Karibu sana mheshimiwa. Akiaria kiri mubango jwa chanchamuka ndeni ya Weru FM 96.4 mubunge wa North Imenti Raim Daud ni ainyerete kaumanga bana umaruketwe Kawira Mwangaza hari matoja taigwa buru atathikiraga kinyamataro. Hiyo miaka 2.5 sio ati hatungeweza kupata peace. Nilijaribu kuongea na alikuwako governor dadangu namuitanga dadangu Faith Kawira Mwangaza so tuliserve na yeye ile parliament 12th parliament pia alikuwa rafiki wakati alikuwa akiuza simiti so nilikuwa nimejaribu kumuongelesha mara 2-3 hata kwa mazishi nilimwambia ya ndugu yake kwamba Senator Kisang Huda alikuwa chairman wake wa ICT committee kwa bunge alijaribu kuzungumza naye ndio tukae na yeye na mheshimiwa Muthoni ndio tuweze kupatanisha watu. Nkurukira imna ugite ndwana ndene bati kuthirwa na MC barabara gwataga Kawira mbaru kugwatanira na ngabana mutumantu ithinkia kiromba anenkerwe kanya aite ngugi. Ni wale walikuwa wamepotea 20 kama watabadilisha mwenendo wakuje wafanye kazi. Hatutaki vita tena kwa county assembly. Wacha tusikue na vested interest, tumpatie Governor Mutuma ndio idhinkia nafasi ya kufanya kazi hiyo miaka 2.5. Aria nkuruki orete Gavana Mutuma kuthura njuri yawe njega iria igokiria weti na mbere. He has to make a difference. There is no two ways about it. Because uongozi wake itaonekana na najua he is capable of it. He is young na bora apate
a good deputy governor ule hata kuja kumsumbua. So hiyo peke yake inabaki, na vile speaker Ayubu Bundi na MCS wake wale 47 hawa ndio the real heroes. Hata sisi tukiwa hapo MPs tukiwa tunawaunga, lakini bila hawa 47 it would not have been possible. Rai Mkire Ugambi Bwawe ni ateterete abunge Kenya ni gukurukia finance bill ire yachokire yare manyume ya maandamano ja Gen Z. Ni finance bill. See ati unajua there were some things which were good, but misunderstanding ya finance bill ndio ilileta hiyo yote. There was no clear communication. Ile wananchi walikuwa wamekataa, tayari ilikuwa imeondolewa na finance committee, ile kitu and there were changes on the floor of the house. Na tulipitisha those changes ile watu walikuwa wamesema. Akinyiria ati nyomba cha nteto icho itanenkanire nteto tariria. Nyinyi the fourth estate ndio mna mislead watu. Finance bill ile ilitoka ya kwanza na ile ilipitishwa, it was a big change, a very big change, mind you. I want to challenge you. Next time ukiniita ama ukifanya, please soma ile finance bill wananchi walikuwa wame initially kataa, alafu baada ya public participation ile ililetwa na finance committee kwa bunge ndio ipitishwe, were two different things. Mheshimiwa, let me tell you. But unajua watu walikuwa wamewekewa kachumbari kwa kichwa kwamba ni ile, na hiyo vitu yote ati land itasijui itafanywa agricultural land italipishwa. Mambo ya sijui ukiwa na ng'ombe utalipishwa. Hiyo yote ilikuwa ni uongo. But ilikuwa kwa finance bill ilikuwa? No, it was not there. Ile ilipitishwa, ile ilipitishwa. Ukinionyesha nitakubali. Raim Daud ni agwatete Amiru ugeni kire kiatho kia rujo kia gukunura battery Jackson Murugara. MC wa municipality Caleb Mutethia Kibukwa ugite ari tayari kuritaniria ngugi na ngavana Mutumantu Ithinkia kinya kethira ethiritwe ari umwe wa MC 21 baria baragwataga mbaru Kawira Mwangaza augite romba riawe ni ngavana gutwika ja Nelson Mandela na kugwatanira na kinya baria barari kambini ya Wonka kagite ne ukauno we MC mwenda ithile na ugite ateberia mbungene rwari rwa kuthondeka kamiti iria ikathuje utumiri bwa mbeta thirikari iria irethiritwe nande igikurukua. Ongerio barabara ndene mbunge ya Meru nemwe ndaithiri augite kamiti iria reterero rira orkenda yundwa ekuchunkuna mirandi mwanya mwanya urombite kuthwegitwa ndene kaunti ya Meru. Kamiti ije iketa na mbere na itithiro ikibunjwa nikenda gutigera umabu kumenyekana mbechu chitho chitumika. Kwena motion director in the house, motion yuando committee ya kuthi the investigation about intobia Meru bila biurite. Motion yura ta kwende yo ka withdrawn. Motion yura no ka tukendelea no to committee ni akurugeru. Actually it's not even a motion, I committee ni akurugeru na committee rio existing committee. So committee ya karande. Na karande for the interest of Meru kenda tomba ko viatera na kubwithe uchunguzi. Tumenya intobia Meru urabi karakari na tuika status ya Meru. Tumenya ngavana Mutuma ayogerio ofisi ire ariko aimbi ayokia no ndo every leader is accountable atige ko urobioria mwendethire akiweke bata muno ni kumenya ati into bila bitigio bisine na bitigia tatia nyuma Kawira Mwangaza gwithweke berua. Tumenya Kawira araitira ati ofisi ariko imbi ati ofisi ne na imbi birenya ngerwe na nata wakarerwa. So no mwaka mitira tukarende to investigate kinya na residence governor's residence ituraitire no na ndaigwa babarari nao baba atonyereku na unyumba bakiwa kutina furnitures ichaitire utechegwo na ichauri na ichathirikari. So intobichi inge iro tukwa investigate kungi naku MC wa municipality Caleb Mutethia awito na nyakethira atagwata mbaru muno ngavana Mutumantu Ithinkia augite nandi antu bonde bamenye no mutongeria na kira kona muno ni gavana Mutuma ethwa kigwatine bonde baraba mugwata mbaru na kinya baraba mugwata iburone ikurari na change of guard na ndo baraba ingi beije oni as Caleb Mutethia nta support impeachment ya Kawira Mwangaza, lakini kwigintu kimwe kwenda antu bamenya athira the courts
irine nkeri mandate i Kenya na constitution yetu ikuga Kawira Mwangaza atendelea kwa gavana. Oni ntethwa nditi na rwa kaire mpambia kuga Kawira Mwangaza no gavana na ituronere koti kuga atembio ko nkuromba ntu beto ba municipality na ba Meru County na let us unite na gavana ora atonyere turende thirwa kari mtu wetwa Mandela, Nelson Mandela. Tiria ere president of South Africa kagita kapa dent ateteria bagua baraba mu support na baraba tathiria ata na ndi baraba ta mu support ja oni kale bo kibuko mbati ko ndemo mustari ombere okuretwa raini ne kuthithia ata no support ya kuthithia thirikari no nto that we are working for the people na wendi bawe niko niba kugwatanira kiri mirandi mwanya mwanya ne municipality gavana na ndi ura we kumutuma ntwe thinkia nethirwe karibishitwa municipality nele tutege project ira turathithia twina project iwe bonda bonda twina project ya Cabros twina project ingine ingi na hii project iri gutethia thakachi yetu ntikwirigira any sidelines. I expect that going forward urokagura baba noe uragura baba noe na hiyo mambo isonge kisonga into thirikari ndio achenjeria goro jake His Excellency Reverend Ntoithinkia Mutuma itukoromba na inya narua indokare para supporta roterero rungi itukoromba narua baturando ba boda bonda twetikaniriye ni narua tukathia mucamano jo munene ndene municipality na tugakamata twinto tukamata kale tumuikia ki honorable Isaac Ntoithinkia kale mutethia arithithia ja kiri murandi jura kwambire jo municipality Job Kibiki mubekira mauta beterori njaba kende yana kuitethia kaunti manifesto yakwa indugite ato cost nkathithiria antu ba bonda bonda and big projects na indie kweri kuthithia petrol station lakini ti petrol station mono more than a sako twathithia sako ya antu ba bonda bonda bonde ura tukareta antu ba bonda bonda bonde ba municipality kisako yao whether they make their own savings na kenda tuba create what we call a posterity bombo thomithia ana bao bombo thomithia kutirera kibo bongwa that we tuonete within our country most of the big institutions iriati yakine iridithitwe tiamba iria njire nini ambo beginnings. Ametutengelezea project ya kwanza ambao ni ya petrol station ambao itatuandikia vijana wetu. Muthuri Muriuki Waru TV Mutrinyo Kangangi. Nyuma ya kagita gaka nene kwithira kajukawe gatikwigikana na nyuma yawe kweberwa ni mbunge ta mukaririgite wa kamiti ya bajeti ntuko ya narwa mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro nekite gikaro nandi kibanteto aria ugite te umane atumaira kanya kawe kiri kamiti ya bajeti kugaira gisigo kiawe kigina gikinge Nyoro ugite ngugi iria yathithikire nene gisigo nene ngugi iria aritire kibindi ne kiawe kia mbere na mbunge ne ukagite ne kawatari na kia mukaririgiti wa kamiti ya bajeti ni onde kwithiritwe na nguto ati uchore katigati ka Ndindi Nyoro na Rais Ruto kuombeka ni bwathirire ko intaretu nyume mubungu wa Kiharu Ndindi Nyoro kwibotongore ni bomwekali twa kamiti ubangane mbwa kigina bunge ni nene mubungo june ule wakagitaliwa tonekanite methoni ma mwingi ni umiritio mnde gwitetera kiumia kithiru mutongero wa baba inge bunge ni nene Kimani Ichung'wa na mutongero wa baba nini bunge ni ino Junet Mohamed ni begwe kireba kimeneria Ndindi Nyoro na kuwete tithiritwa kigambe se nyingi kiri gicigo bunge kia Kiharu onto bulabo tumitethirwe na maendeleo maingi kiri bunge bangi. This house will not sit back and allow members who sit in the Budget and Appropriations Committee to use the position they hold in that committee to appropriate money to only their constituencies at the expense of other Kenyans. What is making our members to go and benchmark in our colleague's constituency, Mr. Speaker? Because the colleague is receiving more funding because of him being the chairman of the budget committee. Let's be honest to Kenyans. Akialio mdele obisini je nyumbani ya KCC ya Nairobi, Ndindi Nyoro aligotina umanobu kukireme aliene ya bunge baba na maendeleo maingi maradhidhiriti Kiharu adhidhiri alikireme ya kaya mbele tano ya bunge na tali mukali ito kamiti ino ende alimumemba kire kamiti ya ngwata ndirande ya Kenya na ndeinge tayo regional integration. The project you saw in Kiharu, majority of it that we have done in our learning institutions, I actually did in my first term. In my first term, I was a member
of a committee called Regional Integration. Mubungo Ndindi Nyoro akiuga ati chokio thoku no thoku na wakaita kejiti ya Kenya bakamenya oma. And therefore, in terms of what was said and whoever said it last week in Parliament, I would not be provoked to answer evil with evil, neither will I be provoked to answer an insult with insult. Time answers many things. Time answers so many things. Ndindi Nyoro kagita kanetetelete kumane na mialio atethiritwe akila bunge kiaro kuthoma bula bagatumereke gina kiao na kuuga moro ntwaine gutigira bunge babatele kwambira kwalire no akuruta ngugi mbega nkiro kio lionge onto bula kuga bogatu mandeno yukila nampwe. We don't do these things especially of hosting people because we want to blow our own trumpet. We do these things because I am convinced that if leaders started competing on the basis of what they are doing, the country would become better wholesomely. If our competition as leaders is deliverables, and we compete about who is doing what in terms of tangibles and development, is a very good discussion that you would have as MPs, for example, because we hold CDF. Mubunge Ndindi Nyoro liali mustari wa mbele kulingira kampeni thirikari ya Kenya Kwanza mwaka wa 2020 ni alegete kwelithia bandili alege siasa na kwelithia na kwagetia tongole bonde ile Rais William Ruto na ule ale munini wae Rigathi Gachagua. The last discussion I had with the president of the country, the last political discussion, either a chat or a discussion as it were, was before October of last year. The position I hold is that I respect every leader, and I could have things I need to talk about. I could have reservations on decisions made, but I don't think it has been within my role to talk about those things, especially in public. Kuma mji muneno Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kathenya. Misa ya mwanya nithithikite kiurune kia St Joseph Cathedral Mutindwa onde mamburaja gukunurwa kwa Bishop Omweru Jerigeri kuthithika ntuku ya rojo kenine gia kinuru na aria ageni banene bakidini na gesiasa Berigeri gwikinyia munene okagwe no karimisene iziga atuonie nkuruki. Bishop Muthure wa Imbio wa Diocese ya Meru Bishop Jackson Murugara thaganirwe ogumuthenya gwe mthemu chini munene wa kaunti ya Tharaka Nithi thokoni ya Kathwana wari hakwirigirwo ukunura muthenya gwa ruta Bishop wa Imbio wa Diocese ya Meru mambura marama karuthika kenini gya Kineru kaunti ya Meru. Tunajua sisi tuliumbwa hapo ulimwenguni, Mungu akatuweka hapa tuendelee kuishi vizuri tukifanya mapenzi yake ili baadaye tuwe naye huko mbinguni. Kulingana na katekisimu yetu tunasoma hivyo. Na hiyo ndio nia yetu ile tuko naye siku ya leo.
Ile siku tunasubiri. Kilicho muhimu kwangu ni kumwomba muendelee kuniombea, tushirikiane tuwe kitu kimoja. Yote yanawezekana ikiwa tuko kitu kimoja. Ya, nafikiri haya yote Mungu ametenda, anajua sababu yake. Anajua sababu yake, na ni vizuri kila wakati tuwe tunasikiza sauti ya Mungu inatuelekeza wapi, tufanye nini ili tuweze kumtumikia kwa njia ile inaofaa. Imambura marama kuimbemberetu intongore Kathumba ari mujumbe wa ichigo mbunge kia mara Mheshimiwa Kareke Mbiuki. Because we have seen blessings of the Lord from last year to date. Last year, God blessed us with the Deputy President of the Republic of Kenya, and this time round we have been blessed with the Bishop of Meru Diocese. Our Lordship. Na kagite gaka uria urari ngavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza na gwita uge bwawe ntuko inka yake nyuma yawe kwethirwa kebererwa gitene giki kia ungavana na nandika tugwikie imwe kwemwe tuigwe uria kuga guchwa mbeca tuthithitie gakoromone kage tuturaga twire kena changes nyingi thoko yetu gakoromone na ndika kure kwitaura niki itaura nontu cibitari cietu ciena improvement yenene mbere ciatura kurwa kagure lakini ukaumara no kuthikira ukaigurwa ari ru iro cencetie na nabo utecencetie iro gocencia nontu botongeria bubwega cibitari cietu iria nene imwe ja Nyambene Hospital itwa mirombere milioni 500 kiri national government taito kwaria mbeca uni irakinyire na cibitari ugekira na inya amona bou kwena mantu jangi ja maingi cibitari utumithithiretie ja gwaka Millward ira endete gwakwa na mantu jangi ja maingi nene ya cibitari yetu ya Nyambene kure kwetaura nontu bo cibitari ya Kanyakine ire imwe ya nyingi Kanyakine katwire kugura roju rwa nkurukie milioni roju rwa kuikirwa kenda hospitali ira na mbere na ndito kwaria Kanyakine ina bwao Kanyakine ina into bibinge biria twikirite ku monka cibitari u yakura nenenea ango kwira kure ku itaura cokeria mwathani nkatho nontu kure ra waringire itaura cibitari cietu ira ciendene a Meru ni cibitari nkurukie 230 na renda tonyero tongerie ndethire cibitari mwaki na wandi ya rume kana bejaga general waki indi thai tukwaria imwe iri Nyambene itukuthirikiria itwarugurire rare na cibitari ingi ja ya Mutuati itugwaka twin ward kana wandi ekuru wandi ya akuru na thai tukwaria thiete toneka kairi iri ndene ya cibitari yetu ya Mutuati kwina theater operational itarara yonekete kairi ntikwenda kwariria mantu ja maingi ja cibitari nuntu ja maingi cibitari ya Mutuati ndikugweta cibitari ya Rare ndikugweta cibitari ya Githongo ndikugweta cibitari ya Nyambene Meru general yetu ira yetawa Meru general ne cencerie na iragarukera Thongoma timau itwakire katugwikira equipping kana tugwikira into bia gutuma cibitari u ita na mbere bwega Meathene Hospital ira ina building ya mamire kumegi itare nu itura mere kana itumiete milioni nkurukie 20 kende komba kuthirikirwa na ingwitikia contractor ari site thai tukwaria cibitari yetu ya Mikinduri ina theater tugwaka na ne kuritie na hinya cibitari iria ingi njeru tukuthithia na cio cirio jango sishi mutarakwa ituonere kithaka itumiete milioni 10 gwaka cibitari ngarintare itumiete mbeca milioni kithomba milioni kenda tumba gwaka maternity na ntiaria rwariro cibitari ende ngugire itekete ki cibitari cietu 230 ira itekete gwaka ira itekete ya kureta ndawa ira itekete ya kujuriria bira bitojuri ikyo ngukwira kura yaku itaura na Murungu na tutethetie muno nontu kinya amwana kwitho itukushughulika muno ugima bwa mwiri kwi into bitario jangari cia ambulances na itwagurire kinya modern ambulance ijiri na cibitari ucigeta bwega na rikana ni miaka iri yake na miaka iri ya mithangiko ekuru betu itwirete tukibatethagia muno na mbeca cikundi na kinya thaa ici mbeca iria citengi cia gutethia ekuru gutiki grupu kinya emwe
ira yojuririe kuromba mbeca ekaga nuntu twina nkuruki ya milioni 200 cia gutethia ekuru betu na antu babethi ndene miuru kure kwitaura nuntu rwangirwa agriculture arimi ba makuyu na arua arimi nkuruki ya 800 kaba kugwirwa nuntu aerwe laina ibaerwe mbegu ibaerwe byakuria kaba gukitha makuyu jao arimi betu bakaua twabaere nkuruki ya milioni 16 nuntu bawukirio arimi bwa kaua arimi betu ba makandania turaka nchuku ingi nene kitheo kenda arimi betu ba makandania bomba gutetha arimi betu ba ikwacie twina nchuku nyingi tuthithitie imwe ri ntirimeti ingi ri ntuge na arimi bangi betu ba marigo na bo nyomba yathi twakite nchuku ile turugurite nuntu bawukirio arimi ni nyingi kango kwera kure kwitaurire twina mantu ja maingi ya tuthithitie kiri urimi amwana kurugura store ithanthatu cia gwika fertilizer na thai tukwaria fertilizer iu icigwiri kwithwa cieke store cietu cionthe ithanthatu kumegoji monka muriri store ciujuri fertilizer nuntu nchuku twaiganira cia gwika fertilizer cietu kure kwitaura nuntu ng'ombe cietu ici twire kwithwa irio lakini itarika no kairi ciambirie kumuntwa cindano mass vaccination ya ng'ombe cietu ninkwenda gucokeria Meru Dairy nkatho nuntu ria twomirirwe kana twainyirwa sana ibatonyere kenda batutethia tugwatanira tumba kumuta cindano nja kwanja kirindithia cietu kinyekethwa ni nyingi muno kankuga kure kwitaura niki Meru County twethire ina magamba nkurukie 100 na cases mwanya na kesi ile cigambi kuma gita riu ria miaka iri twithite tugicinda kwe kesi cionthe na tukonokia mbeca nyingi muno cia kana Kameru kure ku itaura no ntukire magamba jau jonthe jaringi tuika kaja gutijanirwa gutingu giitika mbeca cionthe ciita magambene na kuria cost na kuria ngarama cia antu bara bagucinda magamba jau gwatuika tukuinyirwa mbeca cietu cia Meru County jorantu ro gutariria ndikujukio tongeria ndethire kutina budget ya mishara ya mieri 2.5 mieri ndene mweri jumwe mushara juri ya gojwa almost 400 million kwa hiyo tukio tongeria twethire kwina deficit ya average ya almost 800 million turakasana ku bridge the gap kenda gutikethwa kwina overdraft yenene kurani kire banki cietu na mwankana ndi nuntu kure kwitare otheri deficit ira twinio kana ira county nio ya mishara ni milioni 18 kuma kire milioni 100 ja mbeca kure kwitaura kitemi kuga kure kwitaura kenda tukinya ke mantu jaja nge mbangite kubwira narua imiunda ya mwinge ira turikavete kuma kire njara cia tunyani na amba na koroki miunda ye mingi muno monke mwe yareta ndoa nuntu kuri antu bagwete miunda ya kana Kameru na bakarega kurekeria Thaithatu na nusunga kumenyithia iji na inge nkuruki itana mbere na gukenera mibango ndene ya Weru TV mbeta Maureen Kinya mona niretwa mathithio na Grace Muriuki.